قدس شريف أم البدري جبيان قريبنا قدس مسجد الأقصى مسألة هم عقيدوية بويما هم فقهية هم سياسية هم إنسانية قدس واري پیغمبر آیا جيكي مباركة قبلگاه مؤمن آیا اولا عرض إسلامية جبوي وذي مسجد الأقصى وقدس وفلسطين مسألة كهنك عقيدوية يعني مسألة إيمانية أهميتك وبرمزن ديروكا إسلامي دجيهية مسجد الأقصى دورا مباركة مسلمان إبلي شكلي باورية قدسيتيني مسجد الأقصى واري پیغمبر آیا سمبولا حکمرانتیه توحیده جوی بینا گرک مطلقا هر مؤمن چه قومی به چه عرقی به چه رنگی به گرک مسئله قدسه مسئله اقصای شخوره بخی مسئله بخی دعوه قدس شریف جیه که الگورا عقیده مشافیه والگورا فقه مشافیه ولاتك إسلامي كوهاتية إشغال كرن عرضك إسلامي كوهاتية إشغال كرن جي فقهي جهاد فقهي با لسر حمو مسلمانا فرض العين ويدري آزاد بكن ويدري خلاص بكن ويدري جدسني كافر دريخي سلام لتري قدس مجال پیغمبر ولا تكري في روز الأمة إبراهيم تأهاك سليمان تجوال صلاح الدين رزقك والخالد وعمرا إبراهيم تأهاك سليمان تجوال صلاح الدين رزقك والخالد وعمرا بخشى فضايا الأمة يقبل سيصاب إسرائيل on yıllardır Siyonist katillerin geri çizmeleri altında eziliyor. Peygamber Efendimiz'in topraklarında namaz kılıp miraca yükseldiği Kudüs yeni selahatler bekliyor. هناك عدة رسائل نبرقها من فلسطين إلى حملة هذا اللواء العظيم إلى أبنائي إلى أحفاد صلاح الدين إلى الذين حفظوا الأمانة إلى أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني إلى أولئكم العظماء نقول بأننا بإذن الله على طريق رسول الله ماضون تحت لوائه مستمرون على نهج صلاح الدين بتحرير أقصانا سائرون. Sizlere bazı mesajlarım olacaktır Kudüs'ten. İlk olarak bizler Allah'ın Resulü'nün çizdiği yoldayız ve o yolda devam edeceğiz. İnşallah bu yol ile Kudüs'ü hürriyetine kavuşturacağız. كيف لنا أن ننسى ما فعله المجاهد صلاح الدين الأيوبي عندما رسم لنا طريق التحرير عبر أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى فلذلك نسير على خطاه بتربية أبنائنا ونسائنا وذواتنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Bizler nasıl Salahaddin Eyyubi'yi unuturuz? O Salahaddin Eyyubi ki Kudüs'ün fetih yolunu bizlere çizmiştir. O da çocuklarımızı, hanımlarımızı, ailemizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzerine devam ettirmektir. فلذلك لا ننسى هذه الدماء الطاهرة التي كتبت وصاياها
قائلة هذه الدماء الطاهرة أن فلسطين هي ملك لكل المسلمين. Yine bu temiz akanlar, Filistin için akan kanlar şunu yazdılar, şunu bizlere mesaj olarak verdiler. Filistin tüm Müslümanların mülküdür. هذه الدماء توصينا أن نحافظ على فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها، لا نتنازل عن ذرة من ترابها، ونقول أمامكم والله لفصل رؤوسنا عن أجسادنا أهون علينا من أن نعطي الدنية في ديننا أو أن نتنازل عن قدسنا وعن فلسطين التاريخية. Yine bu kanlar bizlere şunu tavsiye ediyorlar. Filistin'in topraklarını hiçbir şekilde hiç kimseye vermeyeceğiz. Hatta bizler sizlere şunu diyoruz. Boynumuz vücudumuzdan ayrılması, Kudüs'ün bir parçasının düşmanlara, Siyonistlere verilmesinden daha kolaydır bizler için. Biliyorum kardeşlerim, yolumuz zor bir yoldur. Biz bu zorluklarla baş etmeye çalışacağız. Biz bunu biliyoruz. Şehadet yolundan başka bir yol yoktur. Cihat yolundan başka bir yol yoktur. İslam yolundan başka bir yol yoktur. Allah'ım, Kudüs'te şehit olan, kanları akıtılan şehit kardeşlerimizin kanları hürmetine, yürekleri dağlanan Filistinli mücahide bacılarımızın, annelerimizin hürmetine, sıra sıra dizilen şehitler hürmetine Kudüs'ün Fatih'ini bir an önce bize gönder ya Rabbi.